Okraje. Tak dáme si tortičku. Kto má dnes narodeniny? Maxinko, že? Maxinko dostane takúto výbornú tortičku. Tak. Druhý kúsoček dostane Mišenko. Mišenko. Nespadni, Miško. Tak. Teraz ti to popadá. Dobre. A ideme tretí kúsoček pre tetu Elku. Kde je teta Elka? Tam. Toto dáme sem, lebo nám to zavadza. Teta Elinka. Tak. Nie, Miško. Áno. Teta Elinka. A ešte Ujo. Beninko. Že? Nami. Beninko. A ideme sa napatkať.